Ya mina ngumuntu obuya eDaveyton. Njengoba ngithi iDaveyton ihlukane ngama-section ngabeSuthu. Bekungekho easy ukuthi usuke ebaSuthwini oyojola umntwana ohlala maybe emaXhoseni or eMashanganeni. Bekumele ethi uphathiwe phone. Kunalezi zinto sizibiza ngama-scom defender. Yabona like most abantu bakhona ishumane. Scom defender like yabona ishumane kakhulu uze maybe ngijola like maybe umntwana ohlala next door nakibo. Athale ebhaka sebaSuthwini angeke izojola ngapha. Shuthi wona idefendile. Defende ngalo ukuthi nje kungabi nempisi yakuphi ezodla ngapha. Ayi ngiyakubona nokulwa bekubulalwana. Thina lento sithola vele kulabantu bakudala. Yabona like i-background esibuya kuyo ukuthola ukuthi wakade zasebaSuthwini abaHotman wangale ekhe wabulala ama-uncle wangapha bekunama-Japani kunama-China kunamabazibiza ngamagama kunama-green cap bekunezinto eziningi yabo nami ama-Hotman wami wamaphathwa ama-gangsterism nabantu abakenakalayo kakhulu so mina vele kakhulu hayi bengihlezi ngibhekiwe ingakho nami vele bekumele ngihlezi ngiphethe isibhamu or ngiphethe umese and make no mistake vele ukukhipha wami obuyele emuva mangawuvula nguvulile mangabreacha ngibreachile akunakuthi izabuyele emuva no retreat no surrender futhi eDaveyton bekuyikasi elidominate criminal like mongasazi isitori sakho man nawe bobona ukuthi azina ngibelong kulegasi bekunama Alaska eDaveyton kunama dragon ke ama dragon vele bekuyiyo ama most dangerous igangsterism yabona ehlulisana nawo ama Alaska futhi section ne section bene scheme yabo mawufika lebo maskoti bekunama Delgado yabona mawukhosa le uyabo mathwatha kulama dragon bewahlala khona ngale masazini ama Alaska emaSuthwini ngamalandane ebaSuthwini ngoba ebaSuthwini inde bekunama gangsterism amaningi so mina bengiphilwa ngakumalandane kwaba nenye out man beyihoti kithi sibiza uBenny Machina uyabo wasintroduce ku crime ke wathazini le plug enalo asiyeni kunemall ecede ukuvulwa bathi Lakeside Mall asoemotion I from lapho yaqala inyaka ngempilo yami.